Na principio de clase para nakasegundo semestre este año na diferentes de público escuela, el Departamento de Educación ya prepara también el abrida del clase na akasegundo semestre para del senior high school. Na status del diferente escuela, ya mejora el número del mga estudyante que ya anda na escuela este día. Ya conducía también un early registration na mga estudyante na senior high school. Asegun con el Senior Education Program Specialist for Planning and Research Division del DepEd, Alhads Marlan Taka, uno que cosa quiere reiterar el departamento, amo el DepEd Memo número 61. Onde ta estipula con el no additional expenses policy na senior high school. Hindi segunda suporta el DepEd, aumento koleksyon ng mga estudyante, incluido el uso de un uniforme que según hindi debe requerir la escuela para na senior high. Hindi también según debe porsa o hace mandatory con mga estudyante el pago de cuantos colección como el PTA fee y otros pa. Este según debe observar todo school level, onde manada ya ahora el bajo na investigación después recibir reclamo el DepEd desde na mayores. Fuera con este, continuando el follow-up ta conduci el DepEd para na aumento facilidades y equipo del senior high school. Admitido el DepEd que cuantos escuela el falta pa ahora facilidades como na laboratorio siendo este el Salepana Oficina Central. Daton equipment kasi, man make it clear kita ha, daton equipment kasi noy kami ali control, central office gat say man prepare man kwan procure ko nese. Our role is only to prepare our building, design our building intended for para pwede kita man kwan ko nese. But so far we are making necessary follow up on that. We are making necessary follow up. Si SDS daton are very serious. In fact, constantly every now and then we see each other, we talk about it, kumusta na, tan ketalgat and we are making necessary follow-up. The task force, Division Task Force, senior high school. Pura na mga equipo, continuando el esfuerzo del DepEd para el aumento mga school buildings, en particular na mga eskwela ta ofrece senior high y pa buildable space. Actualmente sa building ya el que entrega na mga eskwela, que ta incluye el Sangali, Mercedes, Regional Science High School, Tictapul y Culyanan. Are completed already and turnover the aton. There are already 6 already. The aton building na Regional Science High School, Tictapol, Mercedes, Culyanan, Sangali, no. Ese kabaya, meaning kasi yung turnover ya. Other schools na hindi amang kita nisisita agad man build na like Tuandatu, no. Tsene sila enough building, hindi sila nisisita building. Tsene tamen kita school like Zamboanga City High West because of the buildable space. Amo sa mandatong iso antes, but we already have a location Akina Baliwasan. Akina Baliwasan. Don Pablo is actually will almost to start na rin. And other is mga 80 to 90% already kabayan mga dila building. Asegún na DepEd, esperanzaw que el man retain el número del mga estudyante na senior high school para nakasegundo semester. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.